director mwema utumite hashtag amuka ili tatu ukende mwitano ambaye na ndeto TV ni kanende wise the utumani waku ni wambikia na indi ni sasa unena ni atone ngama voto asema dhanguni na YouTube nena ni sema onduma Utandithya Mitandaoni ku social media wona yuko na kabisa uka post selfie na ende uka record uka video uka TikTok ta mundu ulato kwika na gepende utawale na ende TikTok muno pauno tona kwithia utona bakwati ya ngima yaku na ende ngese thano wapendwa maisha maku ni wisi ndo ingi meke badhokanio ta kina flako ta kina ziada ndo ingi meke badhokanio mapenye gusela Mitandaoni na umundi mena maisha maseo na ithi ngeto athime to ba ukambane tu no mwe eta wa Kayeye himself kana Madam Platinum zikanaende masiro sio thano kwethia aitoelesia na ketha wine kulio na ketha kipindi ki ni kwa mukamba uonde na ende ana youth maito alamenthi wa mitandao yamekumukanilie alamenda ubingwa YouTube channel mundao kuniasi mundu no bingwa YouTube channel hata ando na kuewata ando na kuekata create content hata na ende content kuya no mama create ya content miaka 5 ekale kusoma ndeka neto kwetha twima no create content ibwana hata dika nawe say there ne tikilika na ne ya kuiba na ende niwe so kwese there otono bikia views na subscription itona kwesa kunenga maondo ma monetization wambia kuibwa na ingi ndo alama likande no maondo ano maikwa magume kweko kani maenda ande no events na ende ukese there ne brand ambassador mazi nusike wadhokanio mando sio ndene to nene avamu twango TV ngwatano ya mukamba nyine tawa Steven Mwema na ende ni notano kwithwa naku musaisi akalibu muno theni wa Kilungu bwana Platinum zika ye of bwana that is madam karibu sana mutwango TV ngwatano ya mukamba asante ndimo bya muno bwana Mwema nenda usisi this camera yes. Okay the mukamba na yimutavia niyo wetawase ndo sina atasiombe Nisia ya kana kuya. Sisi hii ba. Very good. Asanteni sana. Kana ni muvya muno. Nye kwa masito ni undu mwiwa ni Kayeye. Kayeye is the brand. Na ndini wa Kayeye ve brand ingitwa Madam Platinum. Hivi hata besti. Usuno inye. Na ndi kwa masito makwala ala real ni Isaac Kisoi. Yes, kumama kweni county na ni content creator ni comedian doing vernacular kana ndika vernacular na kiekamba ni bado ni MC wa events na ni chakwingira na madabia kana ni wainatu waroga na ingoi mbai muno na kuna mbathisi rawasi akufoka kana mbathisi ulecha ndeto from the introduction na makulu mengi nikulie ila waroga nuona kana kindu nutona gwika for the rest of your life idea no ingi ya na come through kana no ingi sia ukote wona ta u remain permanently kwa kuroga actually nye ona producer kwa the kama unondi mwaninya Diamond wa gamba so ila nambeisi wathi nye dream yakwa ya wathine actually naona ni tandika wathi mpaka wine mpaka Ulaya ni kule wa serious yeah serious ni kina ina was it tawia ina kuna wathi na kila leweta nye kwa industry no ya usanii pe kila kino no ta metamorphosis undu wona kimbaluti yake yambe yakikezo pia piupa kikesa ile ya kumbe yale toto akipipa kikaoloka kikathi naona kunye ila na ambizi wathi nyine egwa abane mwathime nukulia waroga pe no can you remember anything kind kama wasia ingi ne mo remember again so that we judge wale to that many ku kana wale da wakiangalia pe kawathi na ini na gaine na metho maingi muno cause na egwa kindu chikinde what genre of music ya genre we man sharap kana we watachao kana chao yani ni step bongo benga pe afro fusion pe tofauti so di mananu na fuse ya zuku ngabe fuse na chao wewe na versatile okay kwa roga be kawathi na inake to my prayer ndi museo kwa kunya kwa kuina takuroga kwa ina arise and shine is my prayer. For doubts and critics don't care. That's why I call on you.
Bawi kadem kaina kamurandis kaina sauti lazima zianzo nzoka maimani afu na kwandi ukandilika napenda Kenya na on na dison propaganda your result ni kuganda kuka anda rating your potential na truly likuwa able story ya usanii sike mbali na mi usinetoe moral na ni hii message sezi chora kama passage ukosoma kwa wengi wetu ni hard hadi za itindaleta leta hadi ndazi break na nita feel so sad so mad so bad masiku zinajipitia kuna kujirudia umri sizifungia mchana na usiku inazama asubuhi tena isiku mpya mambo mapya chance niliwaste sasa ni so late nijihate story kama hii siwezi anticipate time ninayo better ni participate na cheki kuna need ni feed watu wa God na story fit kabla ni exit hii globe nob ni turn ni unleash flow oh God me na pray arise and shine is my wow that is so, na yule kuona hii keka wande na line usole kwitha we an international person wena kana on that international wena na we a national figure na yiwoka ko kambane kwa account itatu na tumuno tonyi twato kala diaspora this is the nai thina ni no because no wakimanesa ne wakalika thina no sia kila okweka nondo me embrace no isisia pia ne wadu sine wetekedilwe no ne tunawine tevinda yetu atowana CD titane mono back in 2011 niwe na ini wadhi yosu no record hii ni oka jamaa okanini we wa record ite ina record ngaunya baka video we YouTube baka manda YouTube mewethi aba mono no waite mekululo na mono na to ye lobby gwita CD esiwemwe ila twaandika CD no imeandika na Mark Pen na twaya na twana ko ni ayendem eba netwa we studio fulani wait hata ukwe eta wa KI Mr. KI okay go ahead KI ni KAY space EYE isiro yumete yumanitane isiro yakwa ila netawa your name Isaac Kisoi so ngosa KI Kisoi Isaac lakini ikinga meandika na swag artistic KAY ngamita K ndo itawa then I yai K with a vision maetho timomona so yai so artistic and Isaac na I both so ni K anaona mbali so I na meta ino I so ni KI na nikule na you know at this stage where we are ladies and gentlemen give it for KAYEYE bana so yala na sio kwa likake kamba nigona akitie we andi mande sito ingie kwa saa tene yete maluka na yete chao actually movie ya mbendi yakitaneta wa malo lakini na asia ni I want a brand naende na kito kwata ni ele zito kwa na yeta ende KAYEYE so ni kule by the fact that no lilikana wathi sumba kwa monde ndio maanisha nota bado nota uona interest ya side yesu nota uona kipachi that side ingine kina wathi ukalejwa neina okay nesio kana ina wathi unge wake kama weta wa tofauti umona na ngethe ya kwa we kana ngonye tofauti umona na male ya kwa we kana ngonye tofauti tuambie twe mwamba vate mondo kwamba wanenga ya kunamba na unenga ya kwa namba ombola vate kombosia tuambia kwa kanambesa kumbe wesa kundesa mekola kuchambusia ni ukulia wendata nikule bana nikule unukaga sethia mundu ni wa brand no brand in a certain way for example kese that no brand ta comedian ukese there we na wathi and not me ko not comedy tikendo ke serious oijeta Tanzania Hamisa Mobeto ni actress lakini a brand eta actress naona no winie wathi lakini tito kuitikile kanondo no tukona tite bubake wazisiape madam weta wa ina Otile Brown madam socialite munne Kenya Vera Sidika okaina kawathi weza litaka na penya nondo ndaye brand rezu ila wenie kawathi kukake kambai ando moni ni comedy kana moni mano ekwete kina serious kila kindo notice it either we comedian no we meotweka very serious artist in terms of music and okay ando mae kwa sata msanii wa mbathi lakini peondo ulikasio wathi
ukethia ni comedy yuta waise wabikiza wathuzume style uzuni mevangite twambiye twe mwamba vate mundu kwamba wane as in umana na ngethe ya kwa we kana ngonie tofauti it's comical fuse both the artist na the comedy it's comical okay ndeto ila ngutumia vu chao nuri ila no ki waisemba thisu singesi atene isu na ina my prayer imba une brand ya artist lakini no wakane na side ya calling ya kwa onandi kwa wini takwa comedy takwa acting na acting not only acting but still I can be a very good actor but no kana they are still ti kwa acting ti bongo do moela be na other ka element kange na kwa kala ka ile to man stand out together ni unique na they are comedy nikulia umonde how does it strike different mundu akweta aizo kana wetu Kayeye ni feel ya different cause no ambeta Isaac na manya mundu zwe serious mono you know na tizi unajua actually ni manita Kayeye mono kote Isaac kuno kwimita aizoni sanga ai uzu mundu uzu aile dhambi sekumatene maybe twasoma imwe primary secondary kana campus lakini mwambeta Kayeye umana okay ni ya mtani ya mtaoni fano wako nikule what does it take kuthecha mundu yasiata one kindu kimani dhani si to be comical ni kindo inborn paisukulu enda kwa wundi wa kuthecha mundu nikone it's inborn we mwene na ukiwa sometimes nesi ila ziangazengende ni mwene ngazengende kwa nemo tumanu di kolia mundu no molezi ya kende jungu isilia ngwatia tacha mundu no zuma ira wakiena kuna video ya kinyama hii andishe idea na bling bling ndio ndagambia mwana ndio kwa mutuma na mwe kwa mwele mutuma nenge tabiondu tusobya chao kindu chitu dio kinya prop yesu na motavya na yuna monenga idea na inagambia aje nina a simple idea twaile kwa undu twaile kusobya kindu juthi ukaje chicho waire chaicha prop yacho ya miskuti ne iya omuka kimani kindu jua bulania miskuti walije yani githawe ya joka na itweka kitolombwe we thiete pain na yuze ya brown ambiye kindu kitwa kuna no ndo kiothi aina mwe sawa ayu tuikona all along tuikona kitu twathekete tukakita twana twamino kwa twathekie so ondo wangolia what does it take to make someone laugh one wamba umewe wa mwene ni wewe kindu chu ndo it's something so stupid in you so the moment go tabia onaguli ilikuwa zenga you either wisengende mwana azwane hata na katika process isu hithi onakuthe uthelile na etheka ndo wona kindu ki so abnormal compared no la wako tabia ene na nekulie uokiolika industry ya kuthekania around 2014 yes so ni content creation of course no kiokosa mkondo mpya pa ipinda ya covid ila ndo maana kwaki from home very true na wese thia mitandaoni ambia tumeka muno very true so ipinda ya 2014 kuthi paumbe nosipe company mosi thasi sina monopoly ukese thia either newe osete right ya ku produce kindu yukana ku supply kana kulika nthini wa that industry ne bina muno kese the numbers mbingi kana legal structures mbingi necha uchatumie kuma 2014 ibinda iyo ndaba ikala muno paisa kukolika ando angi nthini wa mitandao akina la salo mayoka kina kawetu necha ukwa wasisena metho makuke na tumia be kala ibinda yaso one na cia ni age bebe kintu tete ku despise kieta wa miaka one waisia generation yetu ukete on then ya young people so wa roll back to miaka ya 2014 that's isu ni miaka nana ko you can bear me witness miaka nana ndiye na miaka yesu ninayo I was much way younger than ondo neana onaitha ni young I was much younger so no imagine ne mokuwe wandu tala salo so no imagine miaka yesu na mama yana hata ndoka idhi no ndi mundu yana unayana amina either college kana high school so maji yaku bado ma exist yao kwa lwandi lakini baitegemea na ku wetumete hata okwe kindu gene passion na one thing unatoyambia na atapasia rafiki yako maneno no itawayona na muya kase
kindu ki unaweza to act as a group. At the end of the day niwe wisikila okwenda. Na namuya miaka yokite ikatu define. Actually ni ambi mbege zombia kaze wanda visio wagu. Namuya miaka yokite ikatu define. Kwa unye kilangu iwa kindeni wakwa, I want to explore. Nenda ku explore kindu chukendeni wakwa. Angule sele wewe hata. Namuya sele nina dream nga deni wakamba ogu ndamaga imanyeke actor mukamba maga imanyeke national level mama nyewe mukamba actor wita wakayeye. No ngwate. Nandi murabi ndayua ndia ina brand kindu takayeye. It was just ne tatu malo ndi act movie ambe malo nini. So yongo kuya nitegemea ni chao ukwenda purpose yaku kwa life ni chao kwa kila kindu wakwata ko no tonda kuthanda ala mano kiulika mana sisi kayeye mona ba kayeye no to menta wo na bande ni wakindu kibe kindu na kwa no nilike nangatwika someone exactly nondo ndi ku take back evinda yuto yambea comedy yake kamba kana acting yake kamba kwa ya actors enge make kamba actually no na sita pioneers no twaisi antu ta Churchill no sima my national figures kina Chipukizi kina Churchill kina MCA Tricky kina Umondi actually nyina ambe ise na ome super Canvo ninaenda auditions babu wako na kiso thekasa na Kiswahili tiko deja ingedo izi kwa judge le process kuno mpaka uko na kindu ndo maka kwetikela na makwete kwa chao kwa roho isumela kwa show lakini nye ndaundi yako na comedy actually na kuna kindu cheta wa na kuna spoken word ready to scoop the top layer aiming to be the town mayor dropping deep lines will care na kuna zindu taisu ugethe na manda tu topic nga kuna spoken word nene so nyenditi ko audition ba na audition hata mondo wa mashairi poetry zindu taisu still ndiye se footing ya kwa balai chao na kita twa audition comedy na kwa ndio audition chao zindu isu ingi okay but ela no kie you dikona zindu su bado ina u producer wa eta wa Omai is a kissing guy wambeye kase ngotabe kindu kimwe umawathine unaitha ukainoka ina later pursue acting no kana kwa mana mwana ongi mluya ambiye na mukolia what does it take to make it in vernacular content ambia kase etha be kindu rona kwika siwe ni mkamba na muya ambiyo kamba ba imundu actually hakuna na ukamba mwina content why don't you go and fill that gap naambia ni unenga mwako mwana wako kana testimony kambo kwa tebu pa Kayeye Facebook Josi wakwo mwamamwa mukata na Kayeye beshte wakwa mukethene bata na uya wake bamulolongo rusesi omutongo thank you Paul Kilowa siti Kayeye ko isi rapping Ricky Kivindio ne bata munona Kayeye either creative ni mweta kinwa mwelu Mwesukuwe wa Kisivu wa City tumukwete na sabyu tweba bahati shori moyo ngedhese Kayeye na mwe anapenda video zake sana na ola mwesukuwe wa Kisivu kuma bahati shori moyo watching from Musini Lower Yata usuni Kilonzo deno wa City morning mwema morning to you ngedhese Kayeye na mwe ukamba na East African 7 ne lumetu ni Madam Platinum na ndi dani wa City Kayeye comedian salam kwa Kayeye magi misari isu besti ndo wa mbithete ni wa mithembete nesa na ende kalas bon morning ulani kalama pamoja ambia Kayeye ambe kutina na ende Edith enyewe Kayeye ene Diamond wa Ukamba na ende Magia City Kayeye comedian luku isu besti ye mwaki na ende nikuli ati mweluno Omasa kendo mwelo mwelo ne etha waisia episode ile nini sini witha e video ni siaku yu mwelo ni mbebi ya Kayeye pe mwelo beyond YouTube in life ya hizo yu eka kwa Kayeye ai mwelo ni witha kwa life ya hizo eka Kayeye aje ingi mwelo si wa Kayeye kwa mwelo ni wa screen ni screen ni script and everything in place. Mbona kasio mbona naonieke kasio. Kwani utumia amezo. No wende no beta silenzi. Niki nengi. Dikasio. Ni kule. What is your profession? Ela where now and out tukachao.
we ingi ne wizita weta zindu iwe ta wana osiano ingi pilot na kuleva ya what do you want to be when you grow up hilo kwa pilot we teacher we to lot rest to go thief nye actually indiana na ngule what do you want to be when you grow up na kwa doctor hivi sindiye say doctor wa chao kube doctor wa madhawa ama udhakania but after high school inaendia inasomie masabu ineke statistics and pure mathematics na mi nawe omyako ina na komoi na mwisu like isabu kwa yena jao ndiwe isabu neta maziando muno ayenye yandele masi nikule just to take you back a little bit. Yes, in memory yako ya high school nicha ulilikana utasakolwa ndine wasabu either a topic kana event yake kie in your high school memory wangu ile kwa generally high school kana kwa masomo generally high school you either topic fulani utaiza kolwa na utakesa kolwa kana event yake kie au scenario yake kie mwiso masabu au te isome hesabu pe tusamoto andina ngazia muno ti nini ti high school to navigation ruru ya pe ndekene ya kumaba ne yita neva swili ko wasa Cartesian plane mvange ziu isendegezwe ende north east south west ziu wapi ona iko luna ile ya motiani ndiye kanye sasa na meke baba amanyanya ba section 2 na kitao ye kila ro safi kana dimi sunjuma maxel ndinyu ba masai wala matene safi yiu dia yenda unaona kana ngeza ya navigation Aige ngwata. Kila ngwata ni kukosa na ile tokosolele Cartesian plane ninda kweki ya true north. Nikala katamoka kona wo no wiki ya true north. Na ndio wiki ya east west south. Nye kondi. Na ukonea kana kweki ya true north. Kumana nako. Nyokulie. Peso rinenge hesabu yotekana mundu mumiri lobi nonge umero Mombasa. Na koma nende lafu na mundu makoleche. Kwa no makona ni azimo makona. Sino mwasabu nisi make sense. Ando mazia make sense but I actually alamane na alama talika kwa hii profession sienda masabu yasu ndo waisia tatokobika kwa sindo ta analysis, data analysis, actuarial science you are because ndo zijo manya isabu je make sense wale ke engineering we kazi ndo sita wa calculus engineering mathematics niwo manani make sense pe kalika ini na bengine na sikwe bindana na sipetro kana wabika kwa zindu sia ku apply as in science ta walika kwa like pure mathematics niwo manani apply ya ide tukato actually nino na ko mutano mayazi yo sinjuta zoma zose amasabu ituthetha siata ende kangotabi kwa ndo light thasi ona kando light thasi yupe ando ala mathukuma makateria inthino matumite hesabu yu engineers on them matumia mathematics and bankers mundu kwa analysis matumia statistics sio then itomeka no ndo yitu asi mundu wambese biasala tayanema is it iso apply labda italambeu kana ita ai manondo mekawe kideti ya distance yana kunde isa kuona the complexity ya mathematics ila ya soma at a high level sinde isomyo na apply kwa chao kwa mekao but to say to me as in programmers ama to these sophisticated software is with my camera ya computers and stuff they use mathematics they use science ni kuliati yes pe mundu ita Jemo lemse asia umio yake wa not accounting banking alikande no comedy we tayari no pasu ya mondo sima kuma statistics and mathematics kana waisi keuke na nga exposure kana likande no content so kama na sindusi neka cause sometimes I get people wanataka help ya data analysis statistics but nduna full time ndo pasu ya no full time ya kwani sindu wanaandika okay you know not like in the real stuff good pe mundu ka okay say there mundu su ewa na kinengo cha kwina ewa na comedy ewa not on the kania ewa no either mutangazi either not on kuna gitaa na either not on kuna mobile mundu I find hata akama ndo pesi ndo bingina sio ndini ngo sindane thiana ngo na ndona ndo ai mwini na ndo ai was spoken art na actor na comedy but comedy neyo take it at the better part mundu I find hata
one, I think onto ya growth ni process. It's a process. Na kinene ya mundu, you have to be so enlightened and bright kumanya process. Sisi ya growth we selete as in itonya ku define ka ndo nya ku define ata. Yela nyina ata no manya through ndo ando babeshi na kumeo kutabia. Pe ando mata nyokuya kaseka ana utwike mutangasi. Na kuithia actually maku unundu imona we na potential isu natia ati kuona nimeona asi ndio nima observe asi ndio ila we kama kona the way you talk, the way you express yourself, no way the way chao we mutangazi mokale muno. Na actually wambe ya kuma bau na thank God yuko kiezi ndo ta social media yesi na majudges na wangu tabi majudges ma social media maibetasia nundu wakati wasi wakadhi movela withi na ukadhi movela na kwenda pale ni wana vile you can do it na wo yuko yasi no ni try kindu kingo na kana no kise umo kindu no yende anakwambia isio kuna sindu isio kuna na sindu sindu tayari ukethe weka kindu ku we clap wa kindu kimwe kango rabia do is either we good in everything nyoka ndaja mobelane wake wanza na ile romina 90 minutes ndakakwata labda mombi kizendele no ngwatia kunye ba witness ndilika ona ni high school na college nyamobela na agita ulika nuso wezi maybe mombi ba ngoli ni twike mbeki yo kanga kito clear lakini wizonde jawani nyama ina tose rutonge paundipo nongwatia aya kingi ja ndo nyowe katika kusemba nyiwande jage wanza nzeme we binapcho nongwatia but no kana their strength ya kwa kunena ni kwa na thia ni mundu ekelele na thia ni mundu ni dancer nongwatia ukuli yani my whole life ni college na choreographer na abunde se and dance and everything no ndo inaita bangie wewe andie kazi ndio mweneka but ona ne ano uyu na alika chade ndi kona nenge chade ni enda abu ndi kule wina dance group ya gwila ukita chade ngaza no inye dance group na athindie kanesa kuka ukethia pesi ndio ila si udhuru locate we mwene ukethia dita package bala owe na yesa si correlated sindu ni correlated ondo izombe ndo ezaidhi ya ne mwini na ne thio kuna mepera okay bya ndo betha with ya mundu zini multi talented ne mwini na nwathi aka yutha kwa mupela but uka with ye kila kina strength over kila kingi okay ndo ni wona ona some musicians who are mundu wa footballer okay their music in a carry the day so ochamana utabia education you are inner voice ondo ko tabia na ndo education ala judges the genuine people genuine friends makao tabia ngwate ndo njikani na mwasia museo ukethia nino ukethia mundu ndo winete ona Diamond akamwe ni umwete ya collab no ili konge ko imbewe ndo mwini na kwa ngui no nine kana get so one ni wambe yete kila no na umanye strength ya kujeba na kindu kiyo kweka ando machosa hata ngwate yila na ambe comedy nina kwata o ndize mameta wa nei sayas kana meta wana ina kwata o mawase mengine wakakwea no meka nilimoekania no ngwatia ila na shoot ye clip cha no ginya mai actually it ya benchmark ya kumana kila ngweka kina future no ngwatia ndo ando wengi ma embrace ye pe ando wengi ma chosi ye nai Maana mwana mundu mutsomu mundu muime ekaniata andia nenda tusonga nambe ndo pesi ndinge ngona to discuss oto pinto amana with case and all positive me around you ina voice nyo positive voices around you kwa mundu kwenda ubingwa YouTube channel pe mundu ndezi umundu abingwa YouTube channel ati Vengi mangole tsana iba wambeza wambeza sindu ine free the social media platforms we na Gmail account director mwema gmail.com ndo YouTube ni ya Google so I mean either na Gmail account we bingo channel o link it na your Gmail account ndo every time okay access channel chako na logia in through your Gmail account kwa wena email whether tono bingwa ndo ikendo kueva kila need no bundles wawazi ya vipiti wevo kwanza pela threshold ya monetization mundu no kula sei peke mundu wangu either pharmacy
embe nenda kuna ka video hii ne explain ndawe ino ithomata ona na upload na pingo YouTube channel na upload ka video kundo no kwata mbeza sianata so threshold kwa mnenga na threshold ya mtu say they are not on monetize wana ndo na kwani basa ndo mundo na wekea ka video ne wale na views kwata lingi mwe kwa elese bomu sese ama ne mon pandu ni ya nimea pe ndo ingi maoka makabe kase ni na content ndo bingwa channel ni kwata mbeza tenyu no yala walika kwa mitandao na yuwa manati la isi yondo ochosa one for you to be ambisyo tene YouTube actually ma monetize ya ona wina one subscriber wa bingwa ogeda no the direct for monetization yana bingwa te binda kwa lese monetization kana mundo amane ku place wa ads ichao you monetization ta Google mena maina product isi to YouTube then mena another product is our Google AdSense. Yes. Google AdSense ni payment platform ya chao ya YouTube. Na vibe threshold ila wawete okabika 1000 subscribers no ibika 4000 watch time hours for the past 365 days. That is for the past 1 year, 12 months. Wa mino bika threshold yesu and apply for monetization. Now apply and ukethe na kinda etela patience baba nye Google not Google peke yake social media platforms ndisi ni biashara ya mwene na no wasiasia step at a time mundu no qualify na wa apply tu ndio weka wa apply mwiando kadhaa so ni lazima wete verification process yo take effect na definitely YouTube actually ni Google ni get ya back okay ni wete kelwa no ile chao advertisements trick yemwe masi I think trick yemwe ya grow channel ni consistency how consistent are you ndio tutonyaka video kamwe omonde tiwa kwa akele hatoyekala mwai wa 11 tutonyaka video kange izi onaito lilo niwe lakini ukethia twase tatapea ndo ni salute yamo na ama vloggers ti video bloggers ama tembe yako ndo maybe ukethia mwana kambesi travel vlog akaenda Dar es Salaam atoneti ondo kuilia katika Kisumu akarondo kuilia na Nyuki akarondo kuilia wewe amondu suki ndoja kuna either twice in a week kana kuna once every week every Wednesday be clips ya amondu suki that wetelete nize ju ebikala ndo kethia itwiki the story kwanza ne ikiyangengele mondu suki manne adi na Nyuki kuilia ata ndia kuthi ona get so one mondu suki achuzie topic andu itonya kuendesya andu naende with you take kalabu tetelete chao aete so inoni consistency ukethia every week no kutunenga content every week kuna video inaingia every week nyokuleta ambacho likavuka consistency ndo ngona tukinene broadly pe niche kwa pandu palo kwendolika no usiwasia no with the travel video pe andwange either make house unga ange ma comedy ange ma kweka interviews msiki wabukani kwa tusisi neta niche sipa neta idea sipa ila si sell in Kenya kwa social media ugeya mundu no wambese channel ino kaneno nota sipa one ila mbinge no nete ithi mono ni sindu sio gusi about social netanyao trust generally social life siandu kana life siandu ta ninenga na example ta Montalin Gogi no sia topic kilo topics ila ogusi ya mono nisia real time events kana real life events okay the other ni mundu kuelesia na UAE ine na tesikie mono nina thokomie na atoma mbesa mosi no kana theasia mitolilwe na kolia mabroto ambe yakao unaona cause ni vitu ni real life things ni vitu zina happen ndio si uko happen is it classify under interviews no kuna interviews sia so no sibe interviews tofauti hizo ni sio gusi ya maisha mando no ngwate aya peingita travel blogs isino na pia hiyo kamono no ndo nyendali akuno nyene kwa ndo akazimatinyane kwa exactly so with the mundo a travel blog isu kana vlog isu pe bando bika no se bando bika ukethia channel chako ni cha gatha traffic mpaka onando mama hoteli ni maketha me interested tuenda mundo
okay asample hotel WITU ila ku travel abika na nyuki uka hotel ito fulani abika Dar es Salaam uka wandu wetu fulani wewe andu asime kwa special treatments time kwa complementaries mundu na wako hotel mana lakini haiko no kelele about hotel hiyo so about travel penge ingesiba sasa ndio si ugusia pia ndio si ugusia siana pia ingekuwa kwa hiyo yangu na nyao mezinye ni chao ndio si ugusia siana topics ya siana maybe to program ndo kwa sababu tu about children about kids wewe ya singi mekwenda mundo atusiana sio si ile channel kicha mwema ndo yeketa ndio si ugusia chao ndio si achao siana angemo kana ndio si religious issues no they anila wegusia religious issues ila they nasiando ke anu ichanganwa one kendo kuma kuthikila kingi no I get you issue to nene about sindu ila thandu MUENI kana ndu echa sindu ronya ko focus on oka we the andu taito ndi ka comedy eni ka comedy so ni CCA ni comedy bela ndonya kweka ika sell ni content bela ngweka who are my target audience menda chao una get no they so enlightened ngomanya kila kiko happen around the world una get kila kiwa juta kwa no kamba tipo ni kiteta mizizi ni manya kamba ni chao kia bene yekumatinyane yala tane kwe chao kitwinze ne kwe chao na ko kotamwethe ni chao kia bene ye na ko ibinganze ya makowe ni chao kia they ni so enlightened no they ni sekundo ko ni sio taisu cause kwe ando maumete ko now actually ne see the andu megwa amoyo majegwa we associate ndimwe na ko sindo nzeo ukunda kwa yani wako peke ndongwenda kukulia good branding ukawake say there mundu enda kwatia kayeye emwatia nundu wa comedy yes but you pe ndo metha me confused maybe ngwa YouTube channel okay say there mundu su no kusonga bu mundu su no kwika interviews mundu su no kwaza topalo kwake kyobu mundu su no kukuna comedy kindu kiyo nikitona kwese ya mundu sinatona kwa ipe later specificity nenda kukwatia nundu wa kindu fulani wa tina bana wa tina wateka jack of all trades notona kwetha utatona openye actually nye kindu ya advice ya ndo ni either ni ndiyo ka comedy na ngwenda uventure into farming why don't I open 2 channels ingi na YouTube imetekelete with na channel cha comedy na ni channel kingi cha farming nongate nundu actually no gauka confuse yando wanandu no makole okwatia nundu mundi twele la comedy umundu watwete stories ya wema mundu watwete mbuzi nesi na ku with mainess okwatia offlow ya mundu itha ili hata mundu nenda specialize na kindu kimwe niwenenge example na andwala with ya mamekite it in the ala YouTubers ama Sweden nini asu kina PewDiePie ala meyo lobyo mai ba okay thia mundu even in hours no kokwata like ngilie ko mino anawa ngilia na ino anawa kana in 1 minute no kokwata best and also is a channel sio with ya maybe may review video games you me or you me osisia ku mundu si with ya content yake revolve around gaming world whether you are so type you actually matrix ya zindu ta YouTube Facebook nimetha Messi watu manda waandika gaming kwa YouTube waandika gaming wana tusaitu umelano wa gaming tu ate yana hapa waandika comedy kana kamba comedy kaye ndo mokoza uona umelava nongacha ndo azindula neka naandika farming in Kenya ando mema kona azindu sia rabbit farming dog farming uona si umelava was generally ko specify kila weka ni peke ndo ngwana tunene ukriti content pe pinenge would before smosyo ka aidena aisi kitumikila muno kitumamba thisi yake hit na si etikelo ayandika wadhi amba ku hook ula education no lo says within the first few seconds ndo wadhi nota wa kiwango kingi ambie kwete idea ya layer
na something na in fact wathi news aisi ona ndaise kwina stories ya lengi ekie kumetumia kuhook kaububu undu akambesie na umabu athi kwa story so ngisisie Mr Beast aisi pe undu edit ya videos yake akila zia edit yeto ewepe bandu utona kwa kusisi yote akamitilabu akatilabu wonde ukese the videos ni tona kukwati kuma mwambie mpaka mudhi pe mundu kakosa kamera simu akayebu na mundu akane na kilo kwenda chonde na maithi ku upload kindu kiu upackage ya content ata we say there nondo YouTube nesi asia hii mundu su asisi ya percentage ya nata ya video sindu sia muthembo su mundu amiona ne wetikila upackage ata content ya we say there ne asiwe na ne yetikila one naisi ya kwati comedy yes but you to generally YouTube you ndo na upackage content yako good I think no serious high moments na low moments uyandika content yako ukamanya weambia hata na we mina hata one kindu nikilani dhani tutagamba ndo yawadhi tambia na climax undu ni ya mundu ona uise vya content yako pingu analyze cha maisha Wilberforce Musyoka pingu analyze so captivating ukethia mundu kwendo manyai ope kaloi pumbebe thie kalata una get iki ya mundu wendi wako mana beyond kila yumo nengete una get pe andu ukabugethia wambia na so na weak lines oyasia kindu geshiki yako we baadaye abana geti jade isi jade jambia ombola omboya introduction ini kiyezo escalate kuka ukethia kushikete baka mumu kabia after party you content ya YouTube ambia ni after party tukamini na ila sia udhomo abaye mwishowe una get so package content ya with the high moments ya content ya kunishosi ba mwambio una get then we see ya no see as such amaweta concentration yandu kana level of engagement you ngosa you comedy neka ngane ngando clip chanda tika viviti cha comedy Nisi vikando wangu wethi ona maikweti you might like 80 movie. Na atuwa so vya movie ngo wangu ngo package movie. But in short clips ngwenda okethia ni ngwenda andu me so glued kwa screen sio una get. Lakini you amananga comedy andatika piviti. Pe bandu bika wethi ona kune waiye. Maybe we get onena for the sake of kuso ya content. Ndo kanene for the sake of kuso ya content. Andu neme uboeka. Aya. You nenenga na example kila nese monopio ta comedy ukethia undu umeshoot duka shoot on a movie cinema discourage ya nduka shoot no gewethie tuko bikandu mwema uko converse na Kayeye na drika la butu net ndatika ndatika 5 nizo na so kule mundu mwema na Kayema nawe tacha for 5 minutes beke ndeko tabia or which mean there's no summarize in one line even onatiko summarize into ukethia ni punch ni wona kamwelo no umelena Kayeye matetaneti matetane guma higa miwinda manuna la salo mwakite into the picture mituki mayo kama kakauka yes kalate mwe kalanga mituki pe mane iba moment wake na baba kayo na amasema nitie mwakite unajua hiyo kitu ni so thrilling as in events siapenite so very fast within a short duration ku utata viewer nisi uget into that mood we so motivated kuona ndo ayo ni chawende meukosania kinduki mimi nagona maasi yaje tu iko achieve na asu yemeteka na maendeleo kwa achieve kwa niwe kasilwe maidi kwa achieve kwanza mambo ndakwara ni masati so inategemea viona package content yako na context ya content yako ni kindu cha mwe obutu kwa packaging pe mundo waisie also base movie waisie happiness is good to experience but it's not good to watch. So the place of drama, conflict na suspense then wa content creation ilikalabu kwa kainge yani mundu ni watu ya kizongo kinge mundu ni wa moyo I experience happiness lakini we watch happiness it's a good experience. Tasi for example we watch video ninye actor tasi ninye viewer lakini video yaku ni bandu mwithe ka mwikanise ki wo mufraite it's a good experience kwako kwa experience happiness but it's a good experience kwa ta viewer ku watch happiness is a good experience by so as in okay say there drama conflict na suspense
nisio yu mundu loko cia isya we wa moyo si plain than wa content. So you a lot of your content yaku role ya suspense loko asia ndu isipumbe peke kata ngo uwe kunete that we bandu we say we ba hotel wa kivila. So the place of suspense na conflict you can say the amount mayende nesa na drama okay say there ani puwa se mwelo ni motata nyeke no chamu the boss. So what is the place of suspense, conflict and drama and then our content creation test you actually kindu kimwene sie kwethia na ona njia na through wathi na kila kindu content creator aise ubya content yake niwe ni ya mundu ambao sisi audience may expect chao na kuta creator we manenga chao. One, tuisobe content with that to target it the psychological reaction ya mundu. Human beings, it's all about emotions. So you have to evoke and provoke your emotions. Ni provoke emotion yaku ya happiness. Ni provoke emotion yaku ya chao ya sadness. Actually those are the big emotions ila content creator provoke ya kwa chao kwa audience. Kundi se ya movie yakwa chamwa weta ni ambao kunenga happiness. Twaze uone Kayeye undu na mwelume we enjoy life ubona ndwa elimu mayenda nete nini. Then I'll bring a conflict ya mundu itawandama. Okay, kwanza yuta episode ila tuende na sita kulunga maweku na bana one ukie wendo ibandu bathikwo oka kwa Kayeye nundu endo na chao na mwelu kibeti cha Kayeye ni wabika bau and you always suspense ni wabika baba ni chao kiwendea ayuka yambizwa wendo achothi una get. So with andu imambe sio momena nundu ni woka avruga chao olamu we wa between mwelu na chao na Kayeye nando maimeno Kayeye pia maasi yaika o mwelu uneke na yela uora na yanabika bako na ekoseo una get. So hizo ni emotions, happiness na sadness ni emotions content creator mother ukaana sio mono especially ama movies short videos ni ma play around na switch emotions na you undo interplay kwa movie kana kwa wadhi ni example ta modomo ita wa Jovio peka wadhi fulani kage jera sijini nini ondo mambe ya na mume rafiki yake ayukabwe I'm happy for you nini oya mbele awiwa mu then all of a sudden kile tukaibe ndo ania chodhi una get. So with those big emotions, those two main emotions, happiness and sadness ni sio content creator mother ukaona sio any given film either ni horror movie either ni chao either ni comedy how we interplay how we play na those emotions is really determine the kind of attention we get kuma kwa audience yako. Okay, tio win ni ukole yes pe tio bukwa kuandika na kuplan ndo kuweka pe big filmmakers mundo moisi wenda kendo cha kukibamba either no comedy kana short one alternate ya good moments na bad moments either Kayeye adineza uyoka yumutwa hapa ndo bangi kudineza la set a shift kana reverse of fortune either endeneza ukabindwa ukampatie ngeo ukabindwa but ya flat Kayeye mandu make mema vuko maite kile kamitima sio kana mema sio mono maite kile kana noto me yake ndo keu. And then the other thing dipe mundo filmmaker waisie nazo ani yake ndo kweka kendo kinde no film yakwa etha kini chona sone ayambe no sa the other direction no most probably etha ne sone te kuyesimu no character wako kayesimu no ba most probably museisia o kaso eswane o kana mundu so kete kuyesimu ba so ne bindwa either make mu buko just an example so alternating is not to mea na wa mino sone akendo no na museisia no to no sone aki eka unique twist ki the ndongo is that predictable. Definitely sindusi ukai to play ingi tuwe ngokuya ondo otomea action yaku kana content yaku creativity yaku ku evoke emotion ya sadness na happiness no the same cause ndikunya kwa point ya happiness ndio kwa kulija kwa sadness maybe niona Kayeye ni watu ana na mwelo na imekala nesa kila kindu kio provide then all of a sudden
Imwelu twasi okitombeti ya mbesa. Lisi mundu expect nunye mbesa mavuko ni muye ikwata mamo penzi. Yuka ndimwe aba ikiendo. Okay. Una get. Ndimwe aba ina mbesa. Jamwe aba ina mbesa. Ndendo maana atano ndimwe ama iva wayatho komea mande. Maana atano make. Tendi kalanga damana ake no. Ayoke imbia ye na yubo aseba imana atano ila mbesa yakwa sianzwe ni okwatekana. Yumusiyetere yani selango nengana. Maybe na ni positive ni negative timona kumwambe sisi yoneka ngomo mandia. Noke ni mwe aisivo gilile kusino mbesa ni siwe change isino kwata. Una get ko pe musiyeisi la supporter mwelu na already okuswim in emotions sia kele tukaondo ke so hard. Kuwese emena the more ewa wasi mbona amwelu wana manalo maonekana akeli tukange wake anukanenga ngilile. Una get? Okay. Yes. Oneto twambo change gears kidogo. Nokoli hey. Ndo amathuku maofisini. Yes. Fake ndo kita workplace romance. Nundu ukaoke say there ando alama thuku maofisini mwe metinda ni vinda ya saku ando alamo. Na ndo experience kendo kiuna characters makugesa ndo mwe close na mwe kalemwe. Kasi they not a back attraction fulani ke kumela. Bana mwelu ilioneza bana mwelu adhakawana. Bana nguaneza bana no nengeta ndaya kwa nini chao. Ndo kendo kiunike za kumela. Not really. One, nisi ando masia si ando mo act makona we ando atsuma. But yungeso kunenga behind the scenes. I'm one very serious director. Yeah. You get the either ikindo tuyende. Twazi ni amwelu sinona we mumbe nesa nini. No the reaction langu enda na ngende unenga. On actually before most of the time salasalo either a director. Ona before as a cut ninya na as a cut ngasi no. Cut. Ndo ekondongo enda. Odi ana mondoko la yuenda ni ke hata. Nye ijai. Ekai jango. Sioka. Diteke kwa mwetu ndiye la salo kuja hapa watch Kenya tunafanya tuweka but now the behind the scenes moye isa kuona but kila tu isa kuproduce to produce ando menda ni te mukona mwendo uti mwingi mweshua wendo ba ikiendo no you ekaba screening no si mumabu no mu ingitiwo ngotabya stories ingi mumabu mutu eka normal people yes mu normal people ukapole za mondo mwende hata kwenye boidi hata no spend vinda yinge nake omwino mo people omwine na ukasethia yani ni mwamana nana ni watu weka friend wako so on other tip on screen off screen omwenga wakasethia ni mwatu kama besha ndo mwekwe kalamu na vinda yasa but do you know actually we don't spend most of the time with our characters than to spend yao na ndwala mamusi maitu. No ngwate. Nuru wethia yuta ni unenge example utashoot situ. Inyo isimona episode yo kila wiki kana episode ile every week. But episode isunga kwa shoot ya mo no si on then olea. Yes. Nundu ka minsi as a level of commitment ya mondo. Ngona mondo ti kila saa tu shoot ka episode kama ukaitu kone ogethia through the week mwitinde shoot chao mwitinde shoot videos. Okay. No mutenge just a single day tukase Wednesday is our shooting day. Kutu yambia saa umwe. Tukune kindu mpaka kindu 6 yawe yo kana kindu twasi shooting ye kao. Twasi 6 not mean around 6. Yuto amina wa karatu. Te amina Wednesday. Do you know no twika loge ndo natokea soko manange Wednesday swing. Okay. Kayeye pesi ndo mingi ngonda twaye. Yes. Pe mundu asiai. Pe kasi utono kwa manana nako. Kasi mano you nino thoi smartphone na nebingu YouTube channel. Nendo dhino kone to video tu ile tutatu you makani tambua within 1 month. Ni the next stage ya Kayeye. Kwa kweleze museisi na mundu lo seisi. What does it take to build a brand like Kayeye ondo ye umundu ndo pe mundu na ethia kuna kambeka pe ndo twi high school mundu asena mino kwa kipandu no joke nzie ne kwanda any millionaire in the next 2 months so anosme that mena expectation is we yes me ile nengo dhanile Kayeye what does it take kwa ka brand Kayeye kino chambe ina ise ni passion passion first money will follow ngwate andu medana bana zuwa weta mundu akaze ni kuna ka video niki online ka trend ndo trend na tayolo niwe one ozu githeri maneta ye githeri to yona kula trend we the andu magwete selfie na kenda athelile
gute ayo na ithiro tukwete bia una get so ni tegemea weta mundu ni chao ukwenda una get no imana actually kuseu brand it takes a lot it takes a lot commitment in terms of the commitment, hard work na resources na time truth ukelebu one ni commitment ona isu ingiti ko work hard but work smart. Okay. Work smart ni the way mwe omanye audience yenda ata no imanya kuchakwa idea na kuthwa kwa idea wasi ata as in omanye shelf life ya idea yaku ino waete either yana ata no kena content ya ukuma tangite no ukuma myaka 10 una get ekatumanye mundu we kumata solo okuma nge wiki omwe nizi andu ima mama ukana kindu kibado kiassociate ona ku kindu utonya o execute o kindu kimazi mara la mundu na kumata ngite wali kamba tambaka una get ukamana from one step to the next ni unenge example na growth ya kondo na ambeye ndio kina kona short clips sia Kayeye dinena na Kavuwa Mutiso kala kele tutwakti yana kwa yambe kala ngane na kisungu kakane ya kisungu na kwangalika na chao na kikamba ndewele wa chao kila ke wondapya una get kaimbia Kavuwa Mutiso me mali minye ni mwe mali na kiambia happy family una get wewe andiko elewa tuoka tako ni episode za 15 episodes sioka sia owa niwe nokie na asia Kayeye ka na asia tusembe tumine na asia kaniete Kayeye mutumanu naona na ambisho kuna episode hizo sia wanyama hii episode ya unyama umao episode ya chao ni sia ndo imambisia kwenda kumanya hiyo character mundu utundete une mundu amtheba mwao but no kana yani appeal more kwa aume kute ladies no kana ite Madam Platinum 2019 na ite Madam Platinum ndi chalula natwathi twendeni wona etie monologue isi andiko na newe kanga konia na ete imaginary characters kina Musyoki Mainga muveti wa kwa Mwelo baimundu mena lakini ninye ngo imagine na wewe yuki konti lango mwete ni mutwa ugere mu imagine mundu ita Mwelo iliata wathi kapando wende na asia twekala yutu as a team nina la salo twasia what if now no tuete Mwelo as a person tukono ndoke kala kili twamantha keletu twa brand ta Mwelo na twambese yuko create content around Mwelo then ndio kandisisia you ditwekie brand and my inge years after years yeko content ndio kantiasia no nende omana omwema eka hata kana what does it take kutweka news anchor kana kutweka programmer kana kutweka kiu no kana show yata wangongo show ngolia ngotabya ngoni ndikweta toke tonena nye una get so ni from one step to the next no either ni steps kwamba kwisilia ono samokondo yo ni no seta mokondo oiliata na ni impact hata kwa brand yako ni ukuli mundu atono grow kuma no social media ni wisikie o kwame tukipyo ku social media ni wisikie akatumia brand isu akakwata asindu ngita endorsement na kukuna MC ukesi dativa social media bebo na kwata mbesa kukuna very true aya ndumeasia nguma social media utoeva yes omeasia nguma on both online na offline nongwacha you online ni weta pani your marketing platform palawe market yano mpaka manyanuo nini you toka offline ba kwa ground inoitwa siathene okayuka kona kiloko na asiathene kila wako na basi athene mekiengi woni ando kiloko ni cause the interplay kundi kadheleba online peke yake kadhele online peke yake metwa online then presence yaku ya online ne kuisa utuma either wina company au zebya mayane
wenda mwema tea leaves imanyike kundu kwa samuno imanyike okamba imanyike nako kiunduane weza kayeye sikembage kunduane kayeye ukai ni ndo ni advertising mayane makwa so revenue yambe isia koka oineka contract ya 6 months to ithu kumanana na kundimina na ku rafiki wako so basi amekata imbe au kakayeye na mukate wakateta nako ibinganzia fair enough sasa Kioko Tom daktari aimanokyo yuna YouTube magro how would you explain that? Magro said that you of course you do work together. Yes. Utona ku explain na unuko na kina mungai Eve nyao pia numeko kwa YouTube or you social media na maika na kaiwe metokeo said that nemebwa. You was Tom daktari na Kioko niwe simo mambe isi from that national level. Tumesi takuma Churchill look they make a content ya Kiswahili nini. So already ando ni mamesi na makabamba na muno make a comedy make a content ya chao ya Kiswahili una get ndio siku ya kamba already hizi matatu manyabado unaona pea kamba meuko komanya nuni makoni na chao na Sami Kioko na ime Sami Kioko kuna content ya chao ya etumona Churchill hasi aya kumbe there this guy ayambisi okuwati anu amanya chao through chao ni wa introduce wa kulawe ni ya unakoma na ngena mata Sam na Tom twakomanie na mo tuikuna wa musiyambe wala approach yongeno wala hiti yongeno nizi ndiye kana mena ideas ni mambetie mambia ka tu ina idea no okatuisia nao to work something together na mea ni mwenda mukone content yake kama ambia why not ile tu yakamba na mea kendo kilumwe aya natali kata kona kende kaye twimine bandu makwendete view director witunda kampite no ambita ndika kweta ngine dhanako Irene Mutevu morning neta wa Irene Mutevu kuma umoja KCC kede kaye muno na umwe ne batana yake muno kambu following Manigo Anthony Tusongete muni wabaka kuku highway kinyoze and furnitures ya kalakala masingange the same mashabiki on the Motongo TV Kioko Kayeye big up watching live at Mudha good morning Steve Gotia Kayeye sana na umwe akedho ni ula mtoto wanamanga boda kuutu mukwete loud and clear tumukwete na sapi utwe baba hati shori moyo ngeze Kayeye no umwe anapenda video zake sana na ula mwesukuwe kungalikosia bendi okay ni sawa nenda kusise ili tatu ukende mwitano tinazo somo tumani umwe director mbomesi ndo mondhetwe na platinum zinde nyika yeye naona ngakwete ngito act part to ndo basi ndo hello naitwa Mwangangi Musimi mteja wenu okay sawa hizo naona ni ya radio Kayeye no ya mai aya Motongo TV Steve ngeleze madam platinum sana na umwe anibamba muno ngainende umongela owe na umanyine Sylvia ne muvyana ndani okulia cheka yeye mundu no make a living kwisila social media kwisila content creation okay say ndaka kunawe yonge nyitanye ndiko ka studio nether YouTube na nendo nyoso byembese ikambani ngato angaletelako Ndwezi zuni anza nene moya ndikira capital letters 80 years it's possible it's very possible nyokule nyena na to create content ya kwanzio nenambia na ni serious na commitments and relation ndawata ndo no kutukua roughly initiative nda ya nene but roughly binda yana hata we say there ndo ndakwambia ku earn kwisila kindu kichako one itegemeana kindu chuwe kana kindu jama themba mwao kindu chuki impact society hata pe mundu nyambe ya kuseo bya zindo yo ikamotegi wa myake committees wa notice pe mundu nya kukuna kindu you get there the next 3 months kwanza wambisi wese uyembesa kuma kwa kindu kivu no ngwatia nionenge example ta kasegako kie no nini sino kwenda kwa industry for a very long time but as I realize wow I can do this na akeka na nuni kindu unique na ndo meyo kurime nacho ameyo kiwe meyo akimwe yo mambise ku embrace kindu kiwe yuko nake mui ni utambia mitoki mno gethi wanayambisi kwa endorsement no ayiko na safari kwa mnazindo direction na kwewe nyokulie pe mundu ambisia ka video aketse kambe ko kie views nana ka kele itatu akekala kazi ayiba by something na ikwatanzia hivi mundu sinotethaka yundo ile roko atanzia no hivi wale daisy jane kikate onekana pese ndo ile uko kuna nzia uko na nzia su ndiendete bandu ukatila kana uka pe ando motivation masia wona nzia imwe ndiendete bandu tila wakati nzia nge wando asma motivation makasia the darkest how either iba kube na kuicha so ni makoya ati nzia su nduka kwengo bayama koya wona itendete tila kwa YouTube
we manata kana kaka yende utile wose idea ngi kana wende no bine u manata ni kuiye itegemeana ni chao kindeni wa gilowe no tonya kwika nundu ndonyambia we comedian wethi wiwe ni comedy kwitite no acha nundu uthi no ni abati maikanesa wathine abati kioko oili kawathine kambeje tuyimine nisi ndo lakini mundu no kuya umutheche ukamutheche kana wenda umutheche atesi ayenye mundu ambe mutheche ndamutheche mwe aokelie moko akwate motwe andi munyangilia no ndeche can you make me laugh ukwate motwe wana yawe mundu ina yeye ni muvyana ndaya ndo vika studio cia mutongo yi nyene na atana muno ne twashese ndo mbingi na endi uloto no tetheka ni watetheka na no nando ni makwendete muno then congratulations keep up with mentor ando ingi nando ni makwendete na no build it ando ingine no ka akina Lasalo wasu akina Kuita akina Kawetu ukese ni more look up to you na ni more tetheka muno na industry tu no metwa nesa of course no to get diamond no East Africa my diamond na go in fact we say that we kayeye everyone so congratulations tabia musese ndo takuya muthia ndo kwa muthia ela ni muina as I want to be a doctor yes ni tuweka daktari ba na ini you na tuikie doctor ini ita uthatu ngaita wasiwasi na ngaita mesi iko kolanya mona comedy yakwe kama mako kama makatheka ndia ita ini ita depression ina ngaita anxiety na ngaita stress through a continent nika nimeanita mwene muvuto kindwa mwelo oloka kama wa stress yo na itiwa ibambana na isi yake lakini ngainiwe museo na niba moyondo mwa no mungwete kuoko mpaka ba miaka 8 this is the 8th year tuiko na kinduke na actually nondo akuyumya kwenyu kuni support ino te matunda make yelo yine kiane kalaje hiyo nikite nondo wenyu naenda ina ungwata kuoko moende na ungathi maane athimeange ala imetoka ati mande metoka menene ti ya ukunga lakini ya utola na ti support yando te ona siana sia soma ti ona andu ange content creators mumila te ikwata asani moko andu mambathi te ona mumila tu sponsor football clubs yona okamba kwa kanesa dina neta mwana siasa na neta comedian na anenga yamwe kenesa utambito nenga na contact kundu mundu aenda cha zoto na kukwata Elon Musk no one the biggest space company in the world Steve Jobs no Apple Microsoft ni mwana su etawatendi Microsoft mwana Bill Gates. What is your vision? What is your vision? Wanda kuzekata. Okay. Second year 10. What is your vision? Company yakwa netawa OTC Media. OTC Media nengo nasi ndo sia nga provide sound system kwa events, nga provide MC services kwa events, nga provide generally entertainment. Nga provide video coverage kwa events. Kunienda in future ni nina outfit nene equate na capacity and on them me quick filming me entertainers okay there it's an entertainment hub munda kenda kukwate social media ne bone mwinge ki Facebook ni tawakaye comedian, YouTube ni kaye comedian, Twitter ni kaye comedian, Instagram kana Instagram kana Instagram nikaye comedian kutu kwatiane baya kila kindu jonda na kongoli namba yako actually yeba uko Facebook page yako na mbele tonya kongwati ametoke 0115540193 no kambola nyingi 0115540193 ngewino yeso dela kaya asante mono director mwema thank you so much may God bless you so much akuongele au thingi thangi zenu kinyake danza kibono yona nesa mundu wewe amen amen ni comedian no make you the katiwa good aya mundu muzesi nita comedian director ni muvena ndano ndo sese kilungu cha muka nezi yu director ya mazama kumuno lakini pole mwana watu yetu yange wambingi tukakomanela ngi kwendani kwa mwe kwa YouTube nesa